Yaudawai tusa kajam-jaman na makaiti na sulivat. Saka tusa kajam-jaman orijan supi na kainuan semas. Imazai tuan tau cikere ni marko. Imazai tuan tiro kayan. Imazai tuan tapuru katu tiro karan. Baju tapuru katu shiva karan. 马可福音3章13节到19节。拜Baik Yesua lezaya apasagado sa jauli azwa pinakatezwa ni majua marka tsau au semate Yesua nga tia maju pai pinili to bantapuru katu mandusa au ala-alai sa papungadai to singkaulan au sinipili uri masan sara-sara dini maju wa para raut sa sekali ya patau cikar ta patara semas sa papupitsuri toa sivarana benirad toa marka akuma azwa pinili ni Yesu wa mantapuru katu mandusa ti Simon papungadanan ni Yesu to ti Petero au azwa alak ni sipitai ati Yakobo katu azwa vecek ati Yohan aichua mandusa papungadanan to tia punurigis tia serara sinyaya patarvan au pilihan pota ti Andre ti Pilipis ti Paruturumai ti Matai ti Thomas ti Yakobo alak ni Arpai ti Tadai ti Simon pinaka kananaya tsau kati Yoda Isikarut mavana na pavli ta Yesu aichu kainua cemas satu tsua kajam-jaman asini pupatarvan 门徒受拣选的目的asini pilih toa singkaulan ayaya masamarau 主耶稣开始传道不但借着医病赶鬼帮助人也向人传讲上帝诫命的意义主耶稣并呼召12个人做使徒对他们说我拣选你们要你们常跟我在一起也要差遣你们出去传道你们将有赶鬼的权柄12个使徒是主耶稣拣选的人马可记录耶稣所说的这一段话究竟是耶稣想提醒使徒什么或者马可想提醒读者什么呢？主耶稣也希望门徒不是只把旧约的诫命和历代先知的教训记熟或是把当时拉比对信仰的解释完全明白耶稣的重点是要门徒学习他的信仰态度价值理念与生活实践而不是只追求高高在上的理论这才是上帝对他指明教导真理的真正目的也是摩西之所以一再提醒以色列人曾在埃及当过奴隶以及先知呼吁君王官员要追求公义怜悯孤儿寡妇的原因因为上帝的真理是要彰显上帝的完全和他对世人的爱人们学习真理是要活出基督的样式不是为了使自己能享受恩典与福利就像台湾才刚完成的选举选民总希望当选者不是只会空谈身为这世代的基督徒我们也应深思自己受拣选的问题借着圣经所记载的事迹去体会上帝的旨意体贴主耶稣的心意顺从圣灵的提醒特别在充满危机混乱与冲突的时代如何向人见证上帝的爱与怜悯更是重要基督信仰不是为了追求自我的美好却放任周围的世界败坏。毕竟我们都曾活在这个黑暗的世界，
是因为耶稣的宝血和上帝爱的接纳，我们才能拥有新的生命价值。因为我们的生命能彰显上帝的真理，并能帮助人面对这世界的问题。Sinaya tutswa kadyaman-dyaman sa katiti na mapulat no na masan singkaulan itin lana pupi sulitin latina na kipararen to semat saka nama kaitina na kipararen to ata semat saka nama kaitina kisah saja to na kuya-kuya saka nama kaitina na papatsun to kiliva kenua semat saka latina na makaya kitaropacay kiskaw lo to ata semas saka na mabana izo ata sini samulan tayaw laika na makalabutan ay cho ata mapili amasan sa skaulan to ata semas ayakan na papupitso saka takigaluy na nga patsun ay cho sini padajeka tan kina mapolat saka tu swa sini apuro tayaw imazay to tapuro kato sepata karan pai pilihan to man tapuro kato mandosa au alay sa papo ngadani to singkaulan au sini pili uri masang sarasarat ni madyo para oraut sa sekauli ya patau cikar ta patara semas aichu kai no semas saka aichu sini pada dekat janutin ori naman masan sara detin saka ori izwa tasikini aveka pakelang temau cikar to patara semas ayaya jantina mapolat pinili no semas nama sansa sekaulan atiti nama polat saka latina na pa unut taman sini pada jeka to soka jaman-jaman ayakana pasamaraw saka aichua sini pa kini menemitan utem 主耶稣要门徒常跟他在一起，为要更多学习他在世间所活出的生命样式。身为基督徒的我，是否愿意学习操练这样的功课，更深体会耶稣基督的心？Sinaya tu soka jaman-jaman data igaluy na kinumnam saka na makaya tinana pulingalingaw to mana sini pakinumnam tanutin ayakana pasamaraw saka kainuri。亲爱的主耶稣，你拣选门徒，并提醒他们要常常跟你在一起，因为信靠你，他们才能传道与行神迹。求你帮助我更亲近你，更贴近你的心意。Mari-mari ania semas so pinili dan wamen ori nama kaya manana masan sa sekaulan saka ori nama kaya manana kiparay aso pinapaporing o tanomen ori nama kaya manana lade tanusun ayatoa ori nama kaya manana kijajaran na palorao tanusun ori nama kaya manana kipaparang tanusun nuna kipaparang nuna masauramen tanusun mana ori makaya manavay ka tamau cikar to mana penakarwarwa sukai iso chinimasan saka semas la supasara dinaken ori nama kaya kanana kijajaran na palorao tanusun apaloro tanga ori nama kaya nakamaparain to mana suvarong asukin man ayakana kiaong mali-mali ku inuli kipaparangan pakatasungan Yesus Kristo. Amen. Mali-mali itu suka jam-jaman na makacina misasalam sumupu kilaroy to mana sini pada zekat itu suka jam-jaman latina na makaya paene setiap pasusuin ayakana kiaong saka mali-mali Tisu na tiaken ori nama katina na terpacay kiskaul avaika temau cikar avaika pasamaraw to mana sinimasan tisu na tiaken to mana pinasilingan no semat
sakamali-mali latinana sulivaliva tu suaca kini adawan大家平安。